Pili ato aning lugar. Oh, ikaw dong. Pangusap po dong. Tarong dong kayo na Jis. Paminaw dong. Ready? Porta. Example. Go. Sugod ayon, pangusog, ha? Na. Pangusap to. Nadjis. Ang bahagyo din ka mo. Ready? Ano ba man rong? Sop ay. Two, Pangusap. Sige three, ton, pangusog ton. go! Pangusog ton. Sige ton. Sige ton, wala pa to. Sige Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Bangon. Pindi na, pindi. Isa. Isa. Isa, pangusog siya. Ikots ba, kots? Kani ba? Kani, kots ba? Pangusog yun ba? Ana, Pangusog. ipatumbag yun. Tumbag yun. Ana ayun ba? Ana ayun ba? Ana ha? Ha, ana ayun ha? Ana ha? Anak yun. Ana ayun. Og maana na Ana imong kamot. Ana. Ton, og maana na imong kamuton. Ibangon yun. Ibangon, ana ha? Ibangon, og maana na imong kamot. Ibangon na. Tuloy. Imadog. Kanang ana na iduot gyud siya, iduot ha? Ah, okay. Daog na kakas-a. Mudaog na pugag kadua ha? Ton. Pili pa kag kas-a. Kulang pag to ha. Tulo Okay. na count ton. Tulo. Ready? 3 rounds. 2, 3, go! Sige ton. Hindi na. Oh, hindi na. Dong.